Kibor bapenya ya Kemenken Christian Higher Secondary School Bhoi Rembong bakun thop yo principal ba everlasting pengrop kinong hikai bat baro ki khna school kilakit bok ya ka team football na kanika school ka balami khmat ya ka Megalia International Inter-School Subrota Cup Under 17 Boys jong ki Shinrang kaban sa sedang Hanong ba New Delhi haka ar tarik unai lur. Haka albu khandai tarik nailar la penlong ya kajingya lang kitbok kirwiang ya kanika kunhun kaban mi na school ban lej shanong ba New Delhi. Haka ni kasngi na lor kinong penyaj school la don lang ki kunhun seng bhalang na kani ke district. U principal jong ka school ba everlasting pengrop ulapan pau ya ka jingkmen bat jingkermen ka bakraw ba ka Menken Christian Higher Secondary School kan poi syakathong jingjob kum kala adu haka ni ka lumpung yakob. Ulaong, kani kakabuk siar kalawan ra ya kanam kaburam na kabenta ka school bat ki khna ki ba puli hang ni. Ula kur khu kerdo ya ka kunhun barok ka wei ha kane ka jingya lenti jongka. Ula kun turu ya ka team ban pen I hamadan ya ka akor sporting spirit kum kinong ya le kai badon buram. Ketika jingkiman ke bakrau ya ka school jungi ka Menken Christian Higher School Rembong penghadian bangila job ya ka state level hak under 17 boys tiki niki kena school jungi ke ladon hak concentration camp mentalis pernah tikin semi nang ni hak life way trick jom mentau August ya ka ban mikmat shadu dali hak international level bat kin stang banile hak artrik nagalang junga hak pau jingkiman ke bakrau ayu ya play bolo don kat bagi school bat ba kini ke kena ke jungi kin dak kai bah ba kanika kam ke bakila don broch penai mata bila man kami improve haka jingla kai joki ti kremen ba kanika team ke jungi kan wan ra ya so jongka jingjob ini senam arajara so hakanika under 17 boys category jingiman ke bakra mo pi kidi school ko ori boy district jungi ti kalau lomka jingku bakra ya kanika dong boy jungi wani bagi kena genders 15 boys kibala le ha Bengaluru kilai le kai bha ki don ki kena jungiru kibala lek bani mi kmat lang na kanika team sukman chika dia ladom kalau lo gaji ku crowd ki kena ki jungi ki le kai bha joka themri boy ki jungi bani bagane ka themri boy jungi ka don ke potential ka ba crowd bha jungi dai batla football mo gade ke snam ka ba sa jikma history jonka district haka baru lightly ki team kin dai mikmat ya ka state haka national haka international level habro lightly ki category te artli kila le kai bha ki kethai ki larem no haka quarter final tang sigol ni Manipur te kini ki under 15 boys kila wanra ya ka jingjob ya ai ka jing ku kerdo ya ka team jongka nongjiri presbyterian hospital lawan ra ini terpi ke jing sorong ke jingmen ya kene ka dong thangi pa ya jelahi ka koi ba ha sin ko banukong kala penkala na ka 14 che ka 15 years age ya kene school nongjiri presbyterian ke lawan ra ya kene ka jingjob ni santana ai ka jing fublai ya ka team ba ya ka school hi bro koi kinok nya ke bala tristam ban penurlong ba ka team ban no ka champion